Rawngbawlna Chanchin kangai thak tur hi party na nge pathian ti Botswana a besi le shina kumsom thum pangami Chanchin ani besi chuan Sunday nia pathian biak na tur mun thar zonga akal apyanga 7-day Adventist biakin lawin kharzia chu angai na ashelo hle mai beidong deuh tak chungin anding wangwanga Botswana ramlaili chulai biak in kyang hwana tlei rol loading hne na chuan engtika nge he biak in hi an honchin a in kal deuh reng mai in ka sia a ti in azo ta topa tlei rol chuan Adventist biak in ania ma se pathian biak in khoma itelve theimeu angem ti ka shelo Adventist ni hi a har safiaw sin ati a besi chuan chu eng iti na nge ati a tlei rol chuan heta in khom chin te hi chu party na a te antil ngai lo ba ka rangkachak tlereu po anin bel ve ngai lo ba ka sabat ni in anin khom chin ti in ashila Botswana rama chuan sabat ni hi chalai te in ti hlim na ni party le hlimhlop an chen na ni ani china besi chuan party na a kalban san le arangkachak bengbe ilo vel da bo chu aswang to thiam phak lo he biak ina hi chuan ka in khom ve theidon lo ani chu ati a besi hi Christian ni lo chung kwa a Salian ni in pathian chung chang po a shetlem hle ani arirua ero chuan high school zirzo le university lu in kar chung chol laya Christian ni atum lok thunga biakin shanga a in khom lora chutianga ati na lama chuan he Adventist biak in po hi Sunday nia a in khar chin ti ashat pha tareng ani sumikum fawang lain besi chu Botswana khopui Rawngbawlna lama university lu turin a insona rang takin achanu solo felangi chu ni laini zirtop ni le sabat ni piangin in khom cha chin ti ashingala ani ero chuan angai sak velem lo thunga ani hi chu sabat ni in party na lama kalin Sunday ni in a in khom china ma se a in khom na kaushan chuan Bible hi an mang ve vak lova engthil te vak ma zir chhuakin a in shelo ani tha engemoti nuwa chuan besi chuan a roommate ne na chuan kartin voi thum lai in khom chin na kaushan hi enge ni ti in azota sole felangi chuan 7-day Adventist kaushan ania sabat ni in anin khom chin alom ti in ashila besi chuan a roommate nu chu chik taka enin rangka chaktereu po a in bel velo ti te asheta zela chuta che chuan an khwa a keirol pakhat thu soikha ashe chhuaka chuta chuan ka in khom ve thelawang ti in ai nge to a engemu chena Sunday ya in khom na nei chu aning ve ta dewa Adventist kaushan hi azia deu angem o ti in angai to a chung khatana na chu in khom ve ti ang Sunday nia chau nilovin ti in thuthuk na asiama nilai ni in besi chu solo felanginen Adventist zirlai ten in khom na nei tura university classroom a ankal khom na ankal duna chu the pastor in nei na chungchang asoi chu lokpui om hle in asia a besi chuan engtika emo pasal la nei ve chak na anei pha a in nei na chungchang soi ho ani don ti asia tin besi chu a chen pui nu nen chuan zir top ni tlai in khoma anlo tel dun le a sabat chopmalam po in solo felangi nen chuan anin khom duna chun chu ei khama Bible zir ho na an neya chuminia chin chu sabat nia in khom aban san to ngai lo besi nun chu alo danglam chanta a rang ka chaklere uhli le sabat nia party nei ban san po harsa atitalo chong china in pathian abetheiti a in sha a besi nun lo danglam ta via mai chumi dangten an lo she thwaya zona atong tamai ani chuan din na thar anei tak thu chu lom takin ashil zela besi chuan sikul kumtop ma in baptisma achanga tuya changa alo chwa chuan achanu chu lom awangin achap chwa khial ani tuna hian besi chu kumsom thum pangami ni to in fa pathum anei to a Eastern Gate Academy Adventist Boarding High School a zirtir tu na athok meka apasal chu school business manager anibo ama thuchetua achanara chwate zirlai te nuna danglamna thleng nge chu ahmu a ani chuan
Engi mu changin nu le paten an fa hel mang takte an ron shwai china ma se chung zirlai ten sikul an chwa san le meu chuan midang lam dei an lo ni to mai chin nu le pate po in kan fa ti an lo dang lam ta lau mai hi kan valom tak em ti in min shil chin ti in asoi kumsang hi som pasari 13 sabat tholom chen khat kha Eastern Gate Academy hian changin campus chunga primary school din anita ani chuta chuan besi hian afanu kumruk mi Joanna ipo alu tir ve meka he sikul hian no pangtam zok pathian hena ashwai theinan kan chungchai chin ti in asoi khati zong kha Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak thei chu ani e